Rêxistina Jînda bû keç û jinên zararmend di cenganda di roja cîhaniya jinan da çend çalakî bû wan keç û jinên Êzidî yên ji destê DAIŞ rizgarbûn û yên aware encam da. اما که رخرو جیندا امریکا مفرزانی ما رینش نکو وکید بیشن یا خوشیه یا بگ و هکود بنجیانه یا ما بین وان کسب کینه و اول ما پروژه بچیک بوان وکیلینه و پروژه بچیکی جیما بو بارا پتر بو وان بوینه ویج دست داعش هاتینه آن بوان افراتت به سرپرست بوینه بو آواره بوینه اوید تایبت هکو مگوتیت دست داعش ما بو ترکیز الوان کرده و چونکو احتمالا هندک شون هات نوا به معیل بوینه به عائله بوینه هم بخو شخصیت هات نوا حالت نفسیان گله که خراب بویا سر رای ویجی امکانیات مادی جی نبن طبعا دی گله شکیتن keç û jinên Êzidî di 8 Marsê da daxwazê dikin jin û keçên mayî di destê DAIŞ da rizgar bibin û di sala dahatî da bi dîtina xêzanên xwe şad bibin. وأز في روجي الهمو جنا بيروزي تكم الهمو أفرتا بيروزي تكم وخاصة فاني دست داعشي أبد ما دست داعشي هيفيا ما أوا فاني وكو في روجا جهانا أفرتا أبد دست داعشي ده خلاص بكن إجبار يعني روجا كابتني دستي واندا من بزحمة بابونا هاف سال اغتصاب ليدان بخوارين اك تفروسو بنا سوكي تفروشن دنيا كودو هيفيا ما أوا وان رزقار بكن سالا كدي في روجي رزقار قريبا أم جشنا خو بكن وكي في روجي روجا عيدا جنا جهانيا جنا أسعيدا أفي روجل چند جنا هم بيروزيتكم وتايبتي الداكا خو خشكت خو جخالا خوشي وهم ملت إيزدي والهمو كاشكو جنة كردو كردستان بيروزيتكم Ji ber hebûna koronayê di îsal da çend çalakiyên kêm li parêzgeha Duhokê bi 8 Marsê hatin encamdan. Selam balayê Dengê Amerîka, Duhokê.